cha sita, sisi wanakazima tunakushukuru sana kwa ajili ya kuitikia kuwepo nasi katika kipindi hicho cha ugeni rasmi, lakini hukutuacha hivi hivi kama jinsi ulivyokuja, ulituachia alama, na ndio maana tukaomba leo hii ufike kwa ajili ya kukushukuru zaidi, lakini kukuonesha ni vitu gani ambavyo pia ulituachia, zile zawadi uliotuachia ni namna gani tumezitekeleza. Sasa tukaona siku ya leo ingekuwa njema sana wewe kufika kwetu ili pengine tukuoneshe, lakini uone namna gani wanafunzi wanavyofaidika na hivyo Vimbweta pamoja na TV. Lakini walimu wetu pia walitamani kabisa kuendelea kuwepo hata kwa siku nyingine, hata kwenye graduation.